Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mischun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Bueno, Diosan Samarañapaj, Taque, Iwasanakampipan, acá Diosan Monasñaptoque, Macutimpe, acá Radio Tercer Ixoro, Ocachokena Katastan, Humanacan Hilatama, hermano Benedicto Valero Maita. Diosan Graciaptoqueja, Aruntastan Diosan Monasñaptoque, Taque, Kitinakateja, Ischukip, Tarario, Tercer Ixoro, Sapa, Sabar, Albatanaca, Ukamaste, Diosai Ventispan, Taque, Radio, Ischukrinacaro. Ukamaste, Dios Pagararak Tanua, hermano pastor, Lino Molliricono, Hopaj, Impetisto, Acalogarana, Ichalwata, Sabar, Alwana, Diosana, Aronacapaja, Parlas Escañapataque, Cristón Sotepjaro. Yo cámara que aruntanwa, más que todo siempre estapje, Aymar Lajrat, Partasiri, Gila, Cuyacanakaja, Caya, Perú, Pumata, Calacota, yo cámara que Juliaca, Hasana Grande, yo cámara que Bancani, que oquete hermano Simón Banca, Hopaj, o Cologarana, siempre estás que acá Diosana Ranacapa. Hermano Simón, esposapa, Arunta Tata, Jesucristón, Sotepjaro, Diosaj Wentispan, Homaj siempre, Chuquiskakim, Sarantaskakim, Diosana, Arona Capa, Parlasa, Huancanelo Garana. Copas para Caruntan, Taque Logaranacaro, Cao Jacamate, Ocalo Garan siempre conecta Seba, Radio Red Huancané, Ocara Riompe, Cao Jacamay Mische, Aymar Parla Sere Gila Coyacanaca, Humanakaja, siempre Ischokepjam, Diosan Aronacapa. Diosan Aronacapa, Jewasanacataque, Wale, Aske Aronacaba, Aka Kepa Temponacana, Cauquerete, Elata William Branham, Diosaj Kitan, Aka último Eraranacan, Eradana, Ucatste, Hanan Jaskisto, Diosan Aronacapa, Taque, Aymar Paltasere, Gila, Coyacanac, creyentes, novia de Jesucristo, Omanacaj, Actatapta, Janera, Acamontosa, Oticano, Catpacha, Diosaj, Homaros, Nayarosa, Aglisistust. Ocamaste, Aymar para la serie Gila, Coyacanaca, Ischuk Sepkake, Omanacaj, Ocatste, Taktap Harakim, Gau Calogaran, Stantacha Sepasmichak, Gaucaros, Porepasm, Diosandranacapa, Istañatac. O caros de Aron Taractano y Apotira Logararo, hermano pastor Orlando Maita, esposapa, Aron Tatata Jesucristón Sotepjaro, Diosaj Wendispan, Homaro, Gila, Homaj Sarandas Kakim, siempre Diosan Aranacapa, Arsusina, Hisa Haneu Paselaquete, Diosana Aronacap Parlañaj, Haneu Paselaquete, Gila, Saita se llama marca Nairacataro, pero convence Diosaj, Chamanchatam, Diosau Amuis, Hukamp, Staratam, Omaha al Parlaskakim, Diosana, Aronacapa, Kao Hanete, Ukalagaran Otski, Diosan, Aglito Anacapaja, Jupanacaro.
Han Carjasisa, Han Chamheut Ayasa, hermano Orlando, Sarandas Kakem, esposa Mampe, Guabanaca, Camaragarun Tantaque, Gila Coyacanacaro, Caltas, hermana Pedro, Camaraque Esposapa, hermana María, Dios hay bentispan, Omar seguramente Sarandas Ktawa, Dios Santa que panja, siempre otej yaquisa, pruebas ayantas hacheñas. Esposo mag, ma pastorando, cuatste, Dios rico jaraque, Diosana, presencia panqueo, hermano Alberto, Homaste cha, Han Carjasisa, Han Chamheutayasa, Sarandas Kakem, hermana María. Dios chamchoratam, Dios araqueo bendecitam. Copas para caruntam, hermano José Rojas, Panascache Logarana, Dios bendispan, hermano José, Omar Sarandas Kakem, Dios ana capa, para la asesina, siempre, Diosana, Guabana Caparo. Ukamaste, Monatis Chukirinaka, Ukama Aruntastan, Aka Sabar Albatana, Diosah bendispan, Taque, Radio Ischukerinacaro, Juliac Logarans, Camarake Istaske, Walhoanakam, Diosan Sirverina Capo, Humanaka Istasipkakim, Kaukanaka Istasipsta, Juliac Logarana, Humanaka siempre, Aka Arunaka, Ischukipham, Pastoran la Captoque, Sapa Sabar Albanaka. Yo Kamaste Diosah bendispan, Taque, Humanacaro, Kitenakateja, Ischukipta, Radio Tercer Ixoro. Ukamaste acá Albatanja, Paltas Ñaneva, Diosana, Aronacapa, Yocata que esté oracionana, acá está señane Diosaro, se teja homaj Santa Biblia ni estaja, o cat Santa Biblia, litas raquis manaya chica. O caros ye, Janera, Diosana Aronacapa, litas que hacen, estañane ma 8, ma Diosana costa avipa, o catwa, Diosana Aronacaparo por Jaraqueñane, Gila Coyacanaca. Eu camaste Gilata técnico, a ver, ma 8, estañane, o cuatste, hopa seva, ma 8 estañane, o cuat Diosana Aronacaparo por Jañan, o camaste Diosaj, bendispan, acá cochotoque, Diosaro, Hachanjara Keñane, Mulata, Isterinaka, Gila, Coyacanaca, Diosaj bendispan, o camaj estañane, acá suma Diosan Cochopa. Gloria al Señor. Sanadora, la que abrió el Salvador, cuyas aguas refrescantes son de perenal valor. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí.
sana a mí. Esta fuente que nos sana, hoy es día eficaz. Ven, sumérgete en ella, cree y sano quedará. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Gloria a Dios, Dios siempre bendizpan Okasoma Ochoro. Yo jamás te Monates Chuquirinaka, Gila Coyaca, Acalvatanja, Dios anaron acá plita siñane, Hanera litas que este oracionaro puriñane, Dios atmaita siñane, ukat Diosaj yanaptistpan, Diosaj palistpan, y humaros humarake Diosaj, uka hinjom sistarpan, ukat ste chuimams liaverarakpan, amuyom saukama, ukat ste umaj istarakim Diosana aronakap. Ukamaj Diosatwa maitasiñani, Diosaro hakastasiñani, aka momentona aronakapa litasiñataki. Alakpachangere, kuyaptayasere, hacha Dios auki. Humatao reina kans repa, apona kans apopa. Takich amane, basuros, hichuros, humakiskitao Dios. Dios pagaratam, uka hacha koyan sotemah. Tatay akalwatan humaromait asma. Humah nayaro portayanista aka radio tercer ixoro ukalaro. Humao señor apanista. Humao yattah señor. Aka personatsa. Seteh wakische. Akan ganyahah tatay. Humay yanaptit señor. Humay yanaptit nayaro. Kunyamatech kat Moisés uka profetaro somasta. Hutam kaukangta tokas santo lugarao santale mapsusim sata sayat. Yukatste saram ka paraunaro presentasim. Marca Diosana marcapa Libera Hanyabataki, Crispea Hanyabataki. Ukat ka Moises Santa Tai, Nayast Kunanerakis, Ane parlasin siatkte, Ane suma, Arop Kananjan siatkte, Ukat Nayast Paraona Nukar Sait Asti, Quatomasta solamente, Saek Saitasim, Nayala Kamat Palaska. Tatai Yanapti Takalwatana. Yo kamaraki indistam ta kapacha kau kalugara na kandeh istke aka radio tercera exoro humay indistam hila koyaka nakaro creyente hila creyente koyaka aka Bolivia orakensa yo kamarak ankaha marca nakansa Perú o kamarak Argentina Brasil kau kachakanakans ist kau kakamasakarario puri humay indistam humay Yanapta, Dios. Humay Señor, takpachuana camaroja, bendistam, aronakamampe. Dios, humakiskitao, takich amane, omnipresente, omnisciente, omnipotente, Señor. Humata que haneu conas chamakiti,
Dios tatay, bendistam takpachisterinakaro, bendistam taqi, campo chicanacana, patarani logaranza, yukamraki, andamarca logaranza, istapje, tehuanaconza, achik logaranza, masucrusanza, ukawanakamarhomaj, bendistam, acalvatan, Señor Jesucristo. Gracias. Dios pargaratam, hachan hachap, ukasotemaja, ukamaste, yanap itaina yarosa, akaronakam alita sinyataki, kunas aronakamaj, kaukans khilqtat aronakamaj, uka aronakamay Señor nistaita, ukaste kunate aronakamaj khilqataki, kunate aronakamaj arsutaki, ukakiraki arsunyajataki tatay. Humaroka toyasma akamuyuksa, akalajraksa, chuymaksa, humajotelistit tatay, akalagaj avisa haneu askikit, humay santificate et Señor, ukatste kolyan aronakamaj arsuspan Dios tat. Gracias, Dios pagarsma, Señor, akalawatana, ukam samait asinsma, chaste permititay human aronakama leitaña, ukaronakaroy Señor hilarkire, bendición ham wachtapjet tatay. Gracias, ukam samait asinsma, taqayakanaka, Jesucristo kolyan sotemaro hichaj leitasepja, permitit akaronakam leitaña, ukara bendistip hilarkire Señor. Gracias, sasamait asinsma, kollana Jesucristo hacha sotemaro, ukamapan. Amén. Dios bendispan, ukamaste, apsosiñane, taktasiñane, Santa Biblia, ukatste leitañane, kaya Evangelio, San Mateos, Machaca Testamento, ukalogaratwa, leitasiñane, Diosana ronakapa. Gracias, Señor. Evangelio de Mateos, ukay parte, Diosana ronakapa, acá lo atana leitasiñane, Caucantexi, capítulo 19 de Evangelio de Mateos, verso 16 a 22. Leitañana kamakauka Diosana aronakapa acá Santa Biblia logarana. Se te homaj la cuyaca Diosana aronakapa aptatasksta Santa Biblia, homaj leitara que smaba nayachika. Gloria al Señor. Akamsa sauce Diosaj, acá versículo 16, capítulo 19, verso 16. Castellán la gran lita hila kuyaganak. Y aquí, uno llegándose, le digo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Gloria al Señor. 17. Él le digo, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Gloria al Señor. Díceles, ¿cuáles? Y Jesús digo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díceles el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y bien, sígueme. Oyendo el mancebo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gloria al Señor. Dios bendispan, acá collana aronacaro. Monat hila kullaka, paldasis tanwa, ukastima, waina, joven rico, ukamseo,
Santa Biblia qilqtata. Otheta inawa ma creyente, ma cristiano. Hopaj asistirá pachao a alguna iglesia, tal vez aneu kams que su cuatro Dios anarona capaja, Santa Biblia, pero hopaj creyentino, monat hila cuyaca. Hopaj yatino va Dios anarona capa. Ucuatwa hakashtase ucuatse Diosaro, maestro, bueno. Ucuatios hace aneu conas kites otskit wale soma akaorakenj. Amén. Aneu otskit ene main bueno waskeja. Hanukaste yatin mah montati siu ukaste Diosake wale monasere aske wale collana ukaste Dios. Amén. Hopaj yatin monanwa ka cristiano. Seguramente hopaj amuya sirak pachano tal vez en asopaj acá aronakil katlita waitan ka tunga kamachinax upaj pokerinwa hila kulyaka. Ukat hopaj si Dios aksan kuna lorañajas wakisi parece que nayaja pokask Dios naronakapja taque, pero parece que hanjamakiu ukak suficiente kasmachate wiñay hakañani ñatakejsi ukat hopaj siktasina Diosar ukatsi tatay awisitasma omaxitasma kuna lorañas waktitaspa wiñay hakaña utheñapata kinayanja ukat Diosaksan umah setej wiñay hakani monstaja setej wiñay hakañaro mantañ monstaja ima ñamao taqi kamachinak kunatej Diosana arunakaptaypen qilqtataki ukanakaj umah ima ñamao phuqa ñamao taqi ukanak sasawsan kuatka waynaj qamere waynaj hisiktasina kaukire nakasukaja sium Jesús Dios aksiwa haniu humahaq hiwayatat nirakio adulterio huchanak lorire indat niloratas haniraki luntatasitas hani parlatat kunahan wale arunax qaño arunax hani ukanak humah parlatat. Amén. Uqarosisano humah muna siñamao sojito siñamao aukimaro taikamar oberinte oberincia oskuñamaj ashart añamao aukimaro taikamar yo kamarakio humah muna siñama haqe masemaro kuno humapach parjama. Gloria al Señor. Hay como ka kamere wainaj Dios arisiktasina ukat Dios aksan take ukanama ukanakau humah wakisi loranyam phokanyamao aka kamachinakha kunapa chatej take ukanak phokataha ukhaj uthiane human wiñay hakaña ukhaj mandaway hata uka ukhartej utki ka ukhantej utki wiñay hakañaj ukaloran khata humaj. Gloria al Señor. Hisa umajila kuyaka ukam hisiktasiracta de Diosaro
Humaj siktasira kismati Diosaro. Kunapachata humaj serviskta Diosaro hichaj. Domingo nakas poriskta iglesiaro. Kaukantej palasis que Diosaro nakapaj. Ukanakaro ukar poriskta humaj. Istaskta Diosaro nakap qochuskta. Ukat alguna vez humaj muy astati. Humaj luptate hila kullaka. Ukaldaro tamambej seguro octate que humaj manthatama kaukan kite huñay hakanyaj utishke ukalogararo. Humaj seguro octate hermano hilat kullaka. Chek pachamanit human utje huñay hakanyaj. Ukay humaj siktasra kismachukam. Nach seguro pachati. Listo pachati viñay hakanyar manthañataki. Dios bendispa. Hay kama uka kamere wainah. Isiktasina Diosaro. Ukat Diosah san haneo kunak año huchanak sloratat. Hane hak siwayatat. Hane adulterio okanakaroh metesitat. Hane que lonthatasitas. Hane kunak are arunak sumah palarakitat. Hakimasi marusti monasitao humar pach para monaskas mukam. Enemigo marus humah monasitao. Gloria al Señor. Ukat ka vainaksan. Hisa. Taqiw kanakha pok tuanayak. Taqiw kanakha kunabachata hiskakta hasta wainitokta. Ukat pachaunayak ukanakha pokawaykta sasaw. Ka wainak kamere wainaksan. Gloria al Señor. Hisa hupah pokanwa. Tunga kamachinak sopaj imirinwa. Hupaj kreintiyenwa munathila kullaka. Hupaj asist pachanwa. Suma iglesiaro. Kaukandej Diosaro nakap palaski. Ukangarak pachanwa munathila kullaka. Ukat hupaj yatina. Que kunhamatej tunga kamachej si. Ane haqqir masimar hiwayatas, ne adulteris loratas, ane lontatasitas, ane karearonax palatat. Humaj aukiamaros taikamaros, walisumwa ungrat. Ukwaj Diosana kamachipang chahay hanichir la kullaka. Upaj yatino karonak kriinterekinwa humhama, naihama, hila kullaka. Pero kunapachatej Diosam pupaj tapte. Kunapachatej Diosam pupaj parle ukwatsi tatay maestro. Hichaj nah ukaloratankambej seguro panejte alakpach reenor manthañatak ukante huñeja kañajotik ukaro. Gloria al Señor. Taqiw kanak nak pokstay kamachinax wawatin potpacha wainatin potpacha astichas nayak poktwa. Gloria al Señor. Kunambes faltitas pa hichaj nayak seguro hanyap kaponetaki sasaw ka wainak sikte Diosaro. Ukat Diosakse versículo 21. Dícele Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Gloria al Señor. Kunabayateja ka kamer wainaj
Dios arsi kunambesi chaq falditas tatay wiñay hakañane hañataki ukwat Dios arsi sete homaj perfecto in bon monosta askiña as homaj kun hematej arunakaqse Allah estatorate un varum perfecto ukar phukata panextaha setej ukamar pon homaj monostah perfecto in ponha hichaq saramay ukat Allah tapenha kunanakatej utihtam taqe uiwanakach yanakach utach seguro oraqichi kunanakay utich ukwa America ngañapanha ukwa tiosaqsi humaj taqe ukanak alhantanha ukwat alhtapisinste porenagar ukanak qal lakirham sasawsi taqe ukanak fuqata lorhataha ukwat human utishkhane alaqpachan tesoro tendrás tesoro en el cielo ukwa más suma Corey Caspas más suma lugar humana tesoro otchan humana hasio ukwatste humah hutham nayaro arkit gloria al Señor. Hila kollaka ukaro walich amahano ka kameri wainatakej hopahanu fasila ukanak lurir hamakan hilat kuyak hopanak take ukanaka wali munatanwa wali qayanwa hermano kunapachatej ukam tiosaqsej alhtapenja qal utanax uraqinax alhantja ukwatste porenagar lakirjam ukwa alhatja hila kullaka setejo maro tiosaj ukam siriktam kamsaragismasomaj kawainaj hermano akaronak istasaja wale llaktatan hopaj hopatakej seguro chuimapatakeja wale hanwalenwa porenja kunata hopan oteanwa wale yanaka otipachanwa kolkepas seguramente hopaj autone pachan tal vez suma utanakane pachan wale orakanakane pachano hila kullaka ukwa osañmonej kameri hermano setete hopaj acepta sapan acá tiosaro acá runakja hopaj lora sapanwa hopaj alaqtapespan otaps orakeps kolqenakaps tal vez pobrenakarolakirja sapana ukwatste hopan otjasapano alaqpach markana ma tesoro ukwalogaranja otjasapan hopan seguro uka suma tesoro hopan pero hane ukhamakant hane ukhawainajuk lurkante munatila kullaka tiosaqsaskanwa taqe akoraqin kunanakatej utxki utachis qolqichis oraqichis qamerkankañachisa ukwaj pasajerokiwan ukwaj hane wiñayakiti aka uraqi ukwaj hanchiwa kunanakatej utxkitama hila kullaka aka uraqin ukwaj tukusirikiwan
Haneu kah mankanit alakpach reinoro. Munati ischukrinaka. Aka ora kanakio munasi. Taki kunas. Seteteh Diosahomaro haus hatam. Ma de repente Diosahomar haus geriktam. Kun hamaneran hay Diosahhaus geriktam. Ukat homach presentas hat Diosano caro. Kun hamateh yorkta. Ukamaki. Ni kun sapkatat. Ni yanak, ni orak, ni kolk, ni kun. Hiwasanaka yatkhtanwa. Arunaka baksistokel katanakanha. Hekatkhtanwa. Ma machak orak. Hekatkhtanwa ma machak suma uta. Aka oraken uteski orakeh. Utas uteski naspa. Ukah hani winyayakit. Ukah aka oraken akiyo. Kun haso mas pansa hila kulyaka. Ka kamerwainah. Hupan kunana katehotsh kukanak leh. Kun hematek tiusaksatayan alkhtab ham ukat pore nakar lakiran ham ukat ste. Hut ham ukat alak pajan human otskhan ma desur. Ma kore kaspas ukat sipan suma hukam suma ota. Suma orake. Ukaro haneo ne polillas ne karos man khet. Ukah seguro panegeo. Ukteh lorasapan hila kulyaka. Kawainah. Viñay hakan hikat sapano. Gloria al Señor. Homaj hermano. Campo chakanakana. Hilat kulyaka. Siempre poneo. Diosan casas. Diosan nakap akaro nakap leit casas. Diosan aro nakapar. Pachit hak kasas seguro humah emaskta Diosan man kamachanakap con nemate khiski. Hakimasi maros munasi huma pachpa. Hanekuna bachohanak shloratat. Hanekuna han kariananak parlatat. Haneulun tatasitat nikons. Humah loras kerak pachata ok hila kulyaka. Seguramente focas keraktao. Pero ma cosas faltan. Amén. Uma siempre pone o campo chakanta hila kulyaka. Tokesiskta. Wisino na kampe. Ukaiska ora kats. Hila kulyaka na kampes tokesiskta. Akah nan ora kihao. Akah nan kiu. Nan utakao. Nan uyuakao sas. Humah. Hanes cristiano kas, hanes aronakam, Diosano kaps istkas ukam homach parlask. Hermano, take ukanakaha pasajero kio, monat hila kulyaka. Hasta kunapach kamay Diosaha kany may sistan. Ukakamah hisa monanya ukunas munaseo, no? Pero haneo kunas kamayas kanet. Se te juicio no más hermano. Uiwan bes alles ikant recta. Pastums mak suexis. Uko haneo falta ganet. Pasto gelas ganeo. Yap sloras chinukas mis yapos pasirikio. Hermano orakeh ukwangas ganeo. Uko haneo human properara magis torabi. Haneo haken otskistot nemaiska kalas nema kunas. Iwasak forastero kitan akapachan munat iskrinak. Diosankio orakeh. Iwasak maitata kitan. Diosa bendecist ma oraksa ma iska otsa. Mientras akanyanikta. Munat hila kulyaka. Humah. Setetech diosak serikta mukhamah. Humah. Lorara kismati. Hichakun saimuni aka aronaktokeh Diosah munat hila kulyaka. Munat creentinaka. Munat cristiano. Hila kulyaka. Hilanaka. Zapatominko hewasanaka sartan Diosano taparo.
Diosaro aronakapa, istiri, Diosana aronakapa, mankasiri, huparo kochuri, yupaychiri. Munat hermano, humaro kunas faltarak pajatam. Hanet kunas faltiktam, amuyastati. Parece que falteo, hermano. A veces a jaira señao utche. Ane por tanto sanota paroja a veces tayao lopen hasta oraj ratu que geo. Jairas hasta orasaj. Hermano, kunas ukaj yusar monañagi hok. Hila kuyaka. Ukamuna señao okja. Parece que humaj chakay hasmachaktao. Alla fuerza que me había sacado Elisha Rosarta, porta. Con una pacha de por el monstruo, caj. Que porta. En cambio, dos años no capaz que quien se atonga menos tonaca, palt que ucao dos años baroj por años. Pero muchas veces, hanchitan, no puede tan. Dios ha kuyap taistan. Munatis chukrinaka. Oka para que acá camer vaina hermano. Jupana seguramente oteano acá camer kan gañambeja, hacha instasiña. Oteano jupana hacha toktaña. Seguramente jupana otispacha nayas otirin estjayana kan estjay. Na jamahani kitis otishit. Na jamah nan hotito yanakajas colquejas conas. Gloria al Señor. Con hemate ka parisios, ka publicanos, mauro diosano tapangano, kat parisios san. Acá publican hemak taniu nayah. Nayah semanas paikut kimskut ayunawait. Diosan aronakap siempre nayah lit. O prendes kamara que nayah o prendes akam. Upah abstasen. Uka kolks. Kuata kama nayah ust sasyam upah. Uskobayana munat hila kulyak. Kunas kan suka hachenjasin. Orgullo. Acaba enaja. Ukobash para quien sepe Diosan aronakapah. Otian hopanaja. Uka hachakangaña. Porque Diosan aronapah se aniu. Hacha tukotat. Aneu hacha tukotat. Hila kuyaka. Kunapa jateh acaba inahu kampor. Uka karakter apa opan otian hacha enjasin. Ukat yosaksas kan mako sa falta. Malhar hamukanak leh tuk hamukat porina kar churan ham wakchana kar lakiran ham. Ukat ste humah nayero arketat ukat muñay hakanya nejata. Gloria al Señor. Hichak kunas pasi acaba inaroh. Aka kameri roh monat hermano. Mauro Dios a hausge. Mauro hopan hakanya pachtukosge aka ora kana. Ukatsti kunaba jateh Dios a hausa vaige kunha manera toke hauschi. Hopah hakan toko yawai aka ora kana. Ukatsti hopah hekatas hermano. Man kapachan uñatatas. Gloria al Señor. A ver, leed añane San Lucas, capítulo 16. A ver, en humach, taktasirakim, kunarus puri akakamere, wainach munatila kulyak. San Lucas, capítulo 16. Ukawit leed asiñan a ver. Verso 19. Acá se sabe. Acá Jamere traqui palas monatira. Había un hombre rico que se vestía de púrpura en lino fino y hacía cara de banquete con esplendeces. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado
a la puerta de él, lleno de llagas y deseando hartarse las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. 23 importante. El infierno alzó sus ojos, estando en los tormentas, y vio a Abraham de lejos, a Lázaro en su seno. Entonces él tanto voz testigo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Munathila Cuyaca. Mauro acá camere wainaj camere chachaj hakan tukoeja. Oterakinwa ukoruna kan machacha ukas sotebas de Lázaro. Opaj seguramente ma pobre o sontata. Ne opaj volcan y cans, ni ana can y cans. Opaj llagama istakin. Ukat tal vez ka kamerin tapungur opaj sarana. Ukat mangta señata que kunana kate halakte. Gloria al Señor. Ukapash para que Kaukeretech kamerikan sapuro opaj fiesta lorere wankit lorere no kunala gote hopan otianwa kolkepas otianwa yana kapasa ukat hopaj disfrutan mobir. Amén. Kunabajate hechaj hopaj kam Hiwaba yahara kanchinja ukat hiwahasen sepulta tajano, infierno, cementerio satago colaborar opaj ampacha tajano. Gloria al Señor. Sepultados en estopaj man capachero por vayhan, caucan que te infierno, cauca que te quinta dimensión hilat cuyaca. O colaborar opaj porhan, conat, opaj camerino. Hupah rakin wal gosabayana. Hupah hakano kau wal chistanak slorana. Hupah gosabayan take oronakan. Pero kunapa chatech diosah hakanyap mait. Hupah infierno lugaran unyatatasena. Hila Cuyaca. Creyente Gilata Cuyaca. Humach con hams Diosaroch serviskta. Hiwasach con hams Diosaroch serviskta. Ka kamer wainaja creyentin hopach. Tunga kamachinak siatita enau hanicha. Pokata enau takeu kanaks. Humach ukamas karagismao. Puris kasmao iglesia ros. Tanda jas karagismao. Walisumak uchurismao. Grupo no gangasmao humach munadis chukiri. Humach iglesias walisumas pao. Creyente nakas waltata nakanis pao. Hila. Cristiano Hila Cuyaca. Haneti. Ka buena, kamerhama. Dios as Krista, mago sa palta. Dios au takemanero siatisto. Hisa creyente naka. Ukamatanwa, akatium bonakana, siriwaitan Diosaro. Ka kamero wain hamarakio sirtan. Kamachinax focas karaktano. Iglesia na hualisomatan, hermano. Iglesia aronak istan. Kuchuwaitanwa. Kunapachate kaller mistatan. Chakyo arunaka.
lunes hasta sawarkamaj kun hamaskans creyente hila kullaka. Domingo alboqueo hay veces cristiano hamatan muchas veces, hermano. Pero hane poneo ukamaj walikas pati. Ukamaj akabe hane walikas pati munat hila kullaka. Diosar munanyak ukaha ukatukata awisah tharawaih. Diosar munanyak ukah munat hila kullaka. Haneo tkhit. Diosan aruna kapas haneo ganasa khit istanyatak. Iglesia poreñas walich amaje orasaj. Mejora keraskhtan orasaj televisión anak unkatat. Awisa keraskhtan celular anakam anatas. De repente Dios accerista, una cosa te falta. Hisa, cochuscas mau, hisa, parlascas mau Dios anarona capa. Pero humano vira más de hila kullaka. Creyente hukamachtan akorona kan munat hila kullaka. Acá te embona hila kullaka, haneot het Dios anarona capaja. Humach. Siktasim ay Diosaro. Humach siktasim Diosaro. Tatay waliki exti. Acá sirvita hampe, acá Diosan rona kap parlaskta, arsuskta. Ukampe seguro ponexti Diosan reino parmanthaña. Hermano. Diosao yatam, Diosao humaros naeres yatisto. Diosao kuyapta istpa. Haniki poriñanet ka kamer hakkama, me infierno lograron. Porque uka lograron atormentados, ukanakakio ukankis. Hermano, acá tiempo Diosaj, parlas Cristo, Diosan kitanetaptok séptimo ángel, apostasía tiempo ktan. Wal haninakanwa, Diosan munanyak ukak tayarabayje. Wal haninakanwa, Diosan sirvinyak ukak tarj hakenaj. A veces en vez que Diosan no capal kamayak costumbre na karo que portan. Hermana, hila kullaka. Diosay kuyapta istpa. Kunakitech Diosar munanyaki uka primer amor hani chakayamte. Se te chakayat ukaste Diosaj kamsis ka apocalipsis lugar a ver leit añan ena ojalá oraj o te ascara que estás porque oraj maita te quiera quitar va akara rion hamunat hila kullaka. A ver, leitañan, kamsis Dios no capaz que vas a nakatak capítulo 2 de Apocalipsis, verso 2. A kamsa sauce. Yo sé tus obras de tu trabajo y paciencia, que tú no puedes, paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mí, por mi nombre, y no has blasfemiado. Perdón, hermano, y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Gloria al Señor. Monat ischukirinak, monat cristiano, monat creyente, y chorunakan omaj loras kasmao. Con hemateja, ka Mateo Leoron Saraki, o nanakaste supayanaka alisnukupto.
Sotemharoj usutanakas qollasi. Milagro nakaj wale lorasi. Startup hitay tatay. Ka virgina nakaksan. Ukwatio saksani untaksmat. Kitinakasi kustan hamanaka hitektap. Infierno hamanakata kihwa kichataski. Hermano. Loraskisnau hiwasan awilirara sampej. Loraskisnau hiwasan chama sampej yatinkan kanya sampej. Pero setete han diosan voluntara pa kaspaj. Haneo diosak apuroi kaspat munathila kulyak. Con hematech diosan arona kapajsiske. Wakisi pokanya. Aka último tiempo nakan. Munat hermano nak. Diosak siu ligitas tan humaj hisa trabaje bayetao. Utistam paciencia maj. Human utiu. Trabaja tamas. Kuyapta asinya mas utiu. Kamachinak fokas ktawa. Waliki iskeu. Superera ktawa. Na laicos seguramente su prueba era ktawa. Paciencia más paciencia tawa. Trabaja bayetao. Nayan sotej laico. Gloria al Señor. Pero otito ma cosita, human. Huma contraseña. Kaukiri que amor genuino. Dios armonaña ponik. Taque chuima. Taque chamampe. Taque fuerza. Taque pacha. Chimamampe. Dios armonaña. Ukao. Human. Chakayah. Chakataj. Gloria al Señor. Uka Dios armonaña. Ukao. Chakayah. Uka primer amor. Oh, munathila kulyaka. Avisa sah. Creyente, hermano, hilat kulyaka. Hane urqtans ukakama. Hane otios armonañago kas otkite. Ukama que osar naktan, hanes kunax ukama. Pero Dios saskisto. Vecino na cansa, hermano. Trabajunsa, kaukansa. Dios saskiwa, humana kauptao hakire arroz. Humana kauptao palabra viviente. Con jamás tan se la kulyaka. Hermano, setetej akaro nakaro han pokkañanej, hermano. Setetej han otchego katiosar much monasiña ponik ukaj. Muenaña amor perfecto, amor genuino. Haneu la kafuntampik, haneu la kambiket nayaj Dios munsmal tatay. Haneu ka apareció nakam, haneu ka eroreano nakam, hermano. Haneu ka kamero wain ham lakaki, haneu kaste chuimat pechaponeo. Wakisi tiosaro sirviñaj. Kunask pasa hila kulyaka. Hanes utikpan orakes. Hanes utikpan yana kasa. Hiwasan utiu ma suma orake. Humahay katkataw ma suma orake. Kaukantech lichis miskisachi oka. Oh, gloria a Dios. Ma suma ota. Kaukantech hanipun haken lord ataki. Hanukas pash patiosa arquitecton lord atsuma. Palacio, wiñay hakañataki. Uka wiñay otasaj, hila kulyak. Ukatakis puriñani uka munañar, tiosar munañaki uka. Han lakampiki, lakapuntambikis. Han ka kamero wain ham lakakis. Setete hopaj takpachuima munasapan, otiaspan hopan amor genuino. Uka amor perfecto uka. Hanekunar sin podcaspan hopatakej. Nekolkisa ni yana kasa ni kunas ukah akawra ken tokusiriwa ukah akapachatekikiwa hila ukah pasajero kiu ane ukah mantkanit alakpach reinoroh kunapachate hopaj pokasapan kunapachate hopaj ukanak tiosaj kondejeski ukar yaosasapan ha hopan otiaspan wa alakpachan ma reino ma suma palacio ma suma uta ukan wiñay kamasiña pataki pero ane ukama kan Kunapachate hopan hakañak tokoy man kapacharuki mantaway. Kaukande ha tormenta taki nina kal puy uka nina akirne na hopar nakante. Uka topaksi tatay Abraham kit animay uka Lazaro ukat lukan punta pa kurinstan pan ukat lakhra karunstit pon porque nayak nakantas to akalogaransi. Kam sisukat aroha his humaro uka wakis
humaq usaba estaja wiramana, humaq oraqena justao, wale yana kanne, wale suma manka waita, disfruta baita, icha humaroja wakta mukola warao. Hermano Gilat Cuyaca, Diosaj, humaroj, hani ukamoj puripan, hanokaste am tapim, Diosaro, porque Diosaj siwa, setete han am tapkata, setete han kutkata, setete han taktkata, nayawakat no kumao. Ah, hermano Gil. Han ukaroj, humaj purimte, Gilat Cuyaca. Humaj siempre meritam, humaj taktam, kunematej puririk tokam, Diosaro. Munasim, primero ukam munañak ukam, han tayaramte, supaya japanispa ukunanaksa, humaj saitasim, chamanchasim, Gilat Cuyaca ukat mauro huiñay hakañanejat ka alakpach marcan. Gloria al Señor Dios Adventispan, acá aronacao paltastan, acá albatana, parece que oronacaj por enjeva, Dios Adventispan munat Gila Cuyacanaka, ukamaste setej Diosaj munaneja, hoterinacanwa, paltasiraquiñane, acá Diosanda ronacapa, homaj sarandaskeki, munat Gilata, munat Cuyaca, tak pacharario esterinaka, ukamaste han armasimte, Caruro, domingo, 9 de la mañanata, transmisión a Jotiane, Masucruz Logarana, tak pacha, tantasta vinacate, tantasta sipcane, Jupanacampe, Juntuki, Diosaro Yupaicheñan. Entonces, Humanacaja, Eschukip, Hamacarario Tercerixoro, Caruro, Yatunca, Alba Orasata, Masucruz Logarana, Acarario transmitiscan. Okamaja, Diosampiquilla, Munat Ischugrenaka, Munat Gilata, Collaca, Taque, Acarario Esterenaca, Ujakamay Porche, Diosay Ventispan, Okamaj Yospagartanwa, Acarariona, Ernacterenacaro, técnicos, Camarake, Kitenacateja Candrario Ernaque, Diosajo Panacaro Ventispan, Diosaj Chamanchpan, Diosay Ventispan, Taque, Opanacaro Kamaj, Taque Conasanio, Pase Inakit, Diosao Maroja, recompensa Chorgistane, Loratana Casatiam. Gloria al Señor Dios Adventispan, Okama, Maque por Kama. Amén. Espera, Dios la puerta cerrará, te dirá es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río prisa va hasta entrar al vasto mar, pasa sin la eternidad, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerán, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios.
debes esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá estar día y busca a Dios. Clama a Dios de corazón con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su